Тогорочний День жінок ще приближив, та ще квецари і тоті, котрі продавають квеце, і того року навелько пририхтують на так воланий День Д. Хвильку роku, keď ще по думанню веліх обчекує найвекший заробок на квецу. Najuspješnejši nam april i maj nam najuspješnejši. Robimy asortiman za 8. marec. Jedni produkovateli kveca говорять, що 8. mareць najudavnejší, що najveći zarobi. Jak u vas? Všetko зависи od chvíli, co se nás dotýka. Keď bar zimno, vec u nás bar slabo, pretože nie môžeme vynosiť kvece vonka, keď veľký minus, lebo sníh, lebo... Takže všetko nám зависи od chvíli. Ostatní, toti 4-5 dní pred 8. marec, to nám najbitnejší, co se dotýka i na malo, i na veľko, co berú ľudia. Zažljem, prava jar навісцює і правий бум у поглядуванню квеца, говорить наш собеседник. A u aprilu še najveći sazi kvece. Muškatla prihodzi već bar zveljo fajti kveca i već ljudi sebe šorja i dvori i za pasku i za... Uglavnom do paski najudarnejše. Teraz dok prestanie jarnja sezona, već máme pauzu od mjesec dni i već ješenska sezona. Ješenska sezona počina še saditi ješenske kvece. Hej. Ješenska sezona, već za to ti ješenski ruži, arvački daco i do 1. novembra, do Svi svetih. Všetky kvecare hvalja prešli rok, ali ljem prešli. Problematika našого kvecarstva глибока i permanentna, bo ceni kveca zacimentovani, a troški produkciji непреривно rošnju, та ще велі продукователі обавають, co im принесе budućnost.